Poštovani gledalci radio televizije Vojvodine, dobroveče. Moje ime je Nemanja Starović, a ovo je još jedno izdanje emisije Inostrane. Večeras razgovaramo o terorizmu, o pošasti koja prosto nadire ka starom kontinentu, ali i o strahu koji taj fenomen indukuje i strahu koji sve više zahvata kolektivnu psihologiju građana Evrope. Moj i vaš gost je gospodin Aleksandar Gajić, viši naučni saradnik Instituta za evropske studije, stari prijatelj emisije Inostrane. Dobroveče. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Pogledat ćemo za početak prilog koje su kolege pripremile. Vrlo rado. Više od 100 potencijalnih terorista trenutno se nalazi na području Evrope, procene su Europola. Radi se pre svega o osobama koje su se u prostor Evropske unije vratile sa ratišta u Siriji i Iraku, gdje su se borili u redovima takozvane islamske države. Oni ocenjuju da se oko 5000 Evropljana pridružilo islamistima, a da se 1/3 vratila na tle Evrope. Iako mnogi od njih nemaju sposobnost da izvedu terorističke napade, Evropa je u stalnom strahu, jer u ovoj skupini postoji deo dobro organizovanih terorista, o čemu svedoče mnogobrojni napadi u evropskim prestonicama prethodnih godina. Prvi veliki oružani napad dogodio se 7. januara 2015. godine na redakciju lista Charlie Hebdo u Parizu. U njemu je život izgubilo 12 osoba. Sljedeće godine teroristi su u Francuskoj izveli 3 napada, u kojima je nastradalo nekoliko stotina ljudi. Iste godine posljedice su osjetili i evropske zemlje, pre svega Belgija, Nemačka, Velika Britanija, Švajcarska i Turska. Pretnje džihadista stižu sa svih strana, zbog čega je Evropa na stalnom oprezu. Grafiti koji su osvanuli u Bosni, na Kosovu, kao i video poruke koje su pripadnici kalifata uputili stanovnicima Balkana, mogli bi nas posebno zabrinuti. Dodatne brige stvara migrantska kriza koja olakšava posao teroristima, a na muke stavlja bezbednosne službe. Nadajmo se da će u 2017. godini slika biti drugačija, Evropa ujedinjena, a terorista ni na vidiku. Pariz, Nica, Brisel, nažalost ne nabrajamo ovom prilikom popularne turističke destinacije, već mesta najsurovijih terorističkih napada u Evropi u protekle 2 godine. Terorizam nije za Evropu, nažalost, ništa novo. U drugoj polovini 20. veka imali smo svojevrsne talase terorističkih akcija, ali tada su ih sprovodile uglavnom radikalno leve ili radikalno desne političke grupe. Za razliku od tog perioda, zadnjih nekoliko godina u Evropi, sa izuzetkom Andresa Breivika u Norveškoj, gotovo sve terorističke napade izvode džihadisti, dakle pripadnici radikalnog i delatnog oblika političkog islama. Pa jeste. Uzroci tome su višestruki. Sa jedne strane došlo je do pomeranja politika u evropskim zemljama ka političkom centru, odnosno do deradikalizacije i činjenice da su ideološke tenzije iz 20. veka koje su bujale tokom hladnog rata su bile izduvane, tako da zapravo politika i desnice i levice se usmerila ka institucionalnim oblicima participacije u političkom životu. Sa druge strane, Bliski istok i Severna Afrika, odnosno prostor gde živi muslimansko stanovništvo, doživelo je značajnu destabilizaciju i vojni intervencionizam, naročito nakon arapskog proleća 2011. ali od 2003. godine i američke intervencije u Iraku, tako da su zapravo džihadističke formacije koje pribjegavaju terorizmu kao vidu politike represalije i vojnog odgovora nemoćnih u asimetričnim sukobima zapravo pokušali da prenesu tu borbu na prostor Evrope, da destabilišu tamošnje političke sisteme, institucije i države i politike koje učestvuju u tim vidovima novog intervencionizma na prostoru Bliskog istoka i Severne Afrike. Da, ali uvijek se pokreće to pitanje koliko je taj talac džihadističkih terora u Evropi organizovan iz jednog centra ili se radi pak o nekakvim samoniklim ćelijama koje čine 1 ili 2 čoveka i koje je jako teško sprečiti. Jeste. Zapravo tu je situacija izuzetno kompleksna. Jedan deo tih ćelija je samonikao, ali njega kooptiraju, usmeravaju i navode na konkretne političke, odnosno terorističke aktivnosti sa političkim ciljem ozbiljno organizovane džihadističke strukture. Tako da imamo zapravo jedan koloplet džihadističkih struktura sa Bliskog istoka i Srednje Azije i Severne Afrike. Imamo samonikle homegrown terorističke ćelije, mahom sačinjene od stanovnika, odnosno od radikalizovanih muslimana koji su rođeni i žive na teritoriji Evrope, mahom zapadne Evrope, najrazvijenijih zapadnih država, i jedan deo broja tih regulatornih pripadnika koji sa Bliskog istoka dolaze na prostor Evrope, koji su uzimali učešće u oružanim sukobima na tim prostorima. Govorite o tim nekakvim radikalizovanim pripadnicima omladine koji često pripadaju drugoj, trećoj, čak 4. generaciji
generaciji koja je rođena u Evropi. Kako dolazi do te takve izražene radikalizacije? Da li možemo govoriti o takozvanoj kulturi poniženja koje su izložene, koje piše, na primjer, Dominik Mojsije u svojoj geopolitici emocija? Zaista ima i toga, ima i kulture poniženja, ima i nezadovoljstva opštim životnim stilom i stavom koji postoji u zapadovskoj državi, nepostojanju jasne vrednostne vertikale i suočavanje sa raznim vidovima dekadentnih procesa na samom zapadu, okretanje nekom svom tradicionalnom identitetu koga baštine od svojih predaka, i u toj celoj situaciji jedan deo njih postaje pogodan za ideološko preoblikovanje, radikalizaciju, uključivanje u takve formacije koje pribegavaju i radikalnim vidovima političkog otpora i aktivnosti kao što su i teroristički napadi. Znači, situacija je tu zaista složena, a ima tu i jednom delom i sentimenta vezanog za revanšizam, za kolonijalne politike tih zemalja iz prethodnih vekova na prostorima njihovih matičnih država i naroda kojima ti mladi žitelji evropskih zemalja pripadaju poreklom svojim. Da, veoma interesantno je to što često ta radikalizacija nema čak direktne veze sa religijom i sa religijskom praksom. Imali smo priliku da vidimo poput napadača iz Nice ili nekih drugih terorista, da oni čak nisu ni redovno provodili svoje verske obrede, da su pili alkohol, na primjer, što je apsolutno nedopustivo za vernike islama. Jeste, radi se o ideologizaciji veroispovesti, o jednom pojednostavljenom digest izdanju koje je potpuno jasno politički instruirano i vojno instruirano, i radi se o ljudima koji su očigledno u tom nekom uzrastu kada se formira lični identitet i koji u tom traganju za identitetom u jednom svetu postmodernizma, gde dolazi do rastakanja svih identiteta kome oni žele da pruže neki vid otpora, oni zatim odlaze u drugu krajnost i nasilno se, odnosno naglo se radikalizuju bez dubljeg poznavanja tradicije koje navodno pripadaju ili koje bi želeli da pripadaju. I u tom prostoru zapravo te radikalne terorističke grupacije islamističkog usmerenja zapravo regrutuju svoje ljude. Znači, da se govori o odgovoru koje države pružaju, dakle, spram izazova terorizma koji je sve više i više izražen u Evropi, govori se o tome da prosto mere tvrde bezbednosti, one policijske vojne bezbednosti, ne daju puno efekta, već da je najbolji odgovor na terorističku pretnju obavešteni rad. S druge strane, postoji problemi sa obaveštenim radom kao vidom odgovora, jer je jako teško prosto infiltrirati se u neku terorističku ćeliju koju čini samo jedan ili samo dva čoveka. Prosto, kako se vama čini, na koji način evropske države i njihove bezbednosne službe uspevaju da odgovore na tu pretnju? Očigledno da oni u tome nisu dovoljno uspešni, odnosno da oni mogu da izvrše prevenciju zaustavljanja samo kada počne sama realizacija terorističkog čina, a tada često može već da bude i suviše kasno. Mnogo bolje bi bilo kada bi oni mogli da izvrše infiltraciju, ali to je izuzetno teško i zbog te organizacione disperzije samih ćelija i zbog same njihove strukture i malobrojnosti. Zapravo ono što bi oni trebali da rade je da prosto uslove u kojima žive ti ljudi menjaju, da Evropa takva kakva je pruži jednu vrednostnu alternativu koja bi tim ljudima pokazala da njihov život, njihova egzistencija nije besperspektivna kao pripadnika. To je odgovor na duge staze. Jeste, na duge staze, a na kratke staze da se pokuša sa, ajde kažemo, sa vernicima raznim muslimanskih denominacija, odnosno islamske konfesije, da se dugoročno utiče preko njihovih verskih starešina, da oni pokušaju takvoj populaciji da objašnjavaju pravi islam i da jednostavno odagniju te radikalne pokrete i njihove pristalice od takvih aktivnosti, kao što su teroristi. Da, u jednom delu evropske javnosti se aktualna migrantska kriza, dakle, koja je aktualna u svom najizraženijem obliku poslednje, recimo, 2 godine, da se ta kriza dovodi u direktnu korelaciju sa porastom broja džihadističkih napada. Da li to baš tako stoji? Korelacija postoji, ali ona nije apsolutno i direktna, nego indirektna. Zaista, među velikim brojem migranata koji dolaze na prostor Evrope, odnosno zemalja Evropske unije, ima infiltriranih džihadista. Neki su prešli preko Srbije. Jeste. I neki su zaista posle izvršili terorističke aktivnosti, naročito ono u Nici u Parizu što se desilo, tako da na osnovu toga mi možemo da sa izvesnošću da kažemo da su oni zaista infiltrirani, ali najveći broj migranata koji prolaze ovde ne pripadaju takvim strukturama i zapravo oni su pre svega ekonomski migranti koji, iako su zbog ratnih dejstava na područjima država na kojima su živeli izbjegli na okolne zemlje, oni se odvažuju na put ka Evropskoj uniji tim zemljama zato da bi obezbedili sebi bolju egzistenciju. Sad drugo je pitanje ko i kako usmerava njihove aktivnosti, sa kojim ciljem i kakve su političke posljedice masovnih migracija tih razmera i njihovog eventualnog uklapanja, odnosno neuklapanja u te zemlje u koje dođu, jer oni često kada dođu u te zemlje nisu zadovoljni gostoprinstvom, uslovima u kojima žive, načinom života tamo,
tamo sa kojim se susreću, tako da onda možda i oni pribegaju nekim vidovima incidentnog ponašanja na tim prostorima ili kriminogenog ponašanja u nekom procentu, ali to nije ponašanje koje bi se moglo kvalifikovati kao terorističko. Da, svakako je pitanje svih pitanja da li neko ko krene na taj migratorni put već kreće kao radikalizovan džihadista ili to postaje usput ili tek na kraju kada već dođe u neku Francusku ili Nemačku. Sve opcije su tu u igri. Ovi koji su izvršili terorističke napade očigledno su bili od samog starta instruirani i filtrirani sa namerom da u pogodnom trenutku izvrše takve aktivnosti i sigurno su imali komunikaciju sa ćelijama na prostoru zemalja na kojim su izvršeni teroristički napadi. Postoji ta druga mogućnost da se neko radikalizuje tokom puta, odnosno tokom boravka u tim zemljama razočarani prizorima koji biju u tim zemljama, naročito u tom nekom kulturološkom i vrednostnom smislu i načinu na koji se oni uklapaju, odnosno ne uklapaju u taj milje, pa da nakon toga doživi naglu radikalizaciju, regrutovanje i instrukcije da primi za vršenje samih terorističkih aktivnosti, ali sa takvom situacijom još barem koliko su dostupne činjenice nismo imali slučaj. Ovi koji su do sada vršili terorističke napade su bili obučeni i pripremljeni za to pre nego što su došli na prostor zemalja gde su izvršili napad. Kad vidimo poslednje dešavanja na prostoru Bliskog istoka, pre svega na onom ratnom teatru Sirije i Iraka, vidimo da se islamska država, takozvana islamska država, nalazi u ozbiljnoj defanzivi, izgubila je gotovo trećinu svoje teritorije u posljednjih godinu dana, pa vidimo da je čak i njihova prestonica, njihovog takozvanog kalifata u Raki ugrožena sa nekoliko strana. Dakle, imajući to sve u vidu, za očekivati je da će doći ubrzo do možda i potpunog sloma te kvazi državne tvorevine, što bi moglo otvoriti put ka prosto preorijentaciji te džihadističke mreže, možda i na strategiju terorizma u Evropi. Da, takav scenarij je moguć. Islamska država je zaista ugrožena i sa tog pravca Rake od strane kurdskih jedinica i od napredovanja Asadovih trupa potpomognuti Rusima na prostoru Palmire i sa te jugo-zapadne strane prodora ka Raki, a istovremeno i od Iračko-američkog saveza koji pokušava da zauzme Mosul. Čak je i Erdogan imao izjavu pre nekoliko dana da će upravo turska intervencija za krajnji cilj imati prestonicu kalifata. Jeste, ali ja nisam toliki optimista da bi se slom političke tvorevine islamske države na ta prostoru Iraka i Sirije desiti tako brzo i tako naglo. Mislim da tu zaista će da prođe još dosta vremena pre nego se takav scenario razvije u punom vidu i islamska država kao geopolitička tvorevina doživi potpuni poraz. U međuvremenu, sa gubljenjem teritorija, ona mora da pokaže snage života i da pokaže spremnost na odmazdu nad onima koji pokušavaju da je ugroze u tom geopolitičkom i teritorijalnom smislu, tako da se u tom smislu mogu očekivati novi teroristički napadi, pre svega na prostoru Turske, a zatim i na prostoru Evrope. Ono što se tiče Turske i reakcije Turske u toj situaciji, to može da bude kratkoročno najopasnije za Evropu, jer odnosi Evropske unije i Turske su u tom procepu terorističkih napada ti koji mogu da popuste obzirom na sporazum od marta prošle godine između Evropske unije i Turske vezano za izbeglice i vezano za ukidanje šengenskih viza za kako se zove... Taj sporazum je na nekim klimavim nogama, ali još uvijek nije pao. Ne, on nije pao, ali može se očekivati da ako Turska pretrpi novu seriju napada, novi talas destabilizacije, a sa druge strane ne bude dobre političke volje od strane vodećih država Europske unije i samog Brisela, da Turska može da pusti novi talas migranata koji se nalaze na prostoru Turske u Europsku uniju i to može da dovede do ozbiljnih političkih posledica po opstanak same Europske unije. I mislim da su džihadisti koji planiraju terorističke napade savršeno svesni toga i da je to put gde oni trebaju najpre da udare, a drugi talas udara može da se desi na prostorima samih država Europske unije, odnosno onih kod kojih su režimi na najklimavijim nogama, a koji su značajno, kako kažemo, situirani u samoj strukturi ne samo bezbednosti, nego celokupne strukture Europske unije i njenih institucija. Kad smo već na temi Turske, moram da vam postavim još jedno pitanje. Naime, imali smo taj tragični atentat na ruskog ambasadora u Ankari pre nekoliko meseci, no ono što je negde zanimljivo jeste da je to prvi put posle više godina, možda i decenija, da imamo od strane terorista primenjenu strategiju atentata, dakle ubistva istaknutih političkih ličnosti. Toga nije bilo, ako se ne varam, decenijama unazad. Jeste, nije bilo do sada toliko, znači ponovo se to vraća kao metod terorističkog napada na određene države, jer se na taj način demonstrira sposobnost terorista ne samo da izvrše odmazdu na nedužnim civilima, nego i na zvaničnicima, odnosno da na taj način pokažu jednim brutalnim radikalnim metodama koliko
koliko košta sprovođenje određene politike. U ovom slučaju radilo se o ruskom diplomati zbog ruske politike podrške Asadu u Siriji. Vi ste zaista u pravu da mi se sa takvim situacijama na prostoru barem Evrope, pa i Bliskog istoka nismo susretali već decenijama, zapravo od atentata na Icaka Rabina i pre toga u Evropi od onog talasa napada anarhističko-terorističkih grupacija, Crvenih brigada, Nalda Mora i tako dalje. Mi zapravo nismo imali takve situacije. Očigledno da se sada, ajde kažemo, motivacija i planiranje terorističkih napada širi sa tih slepih odmazda na stanovništvu koje treba da prouzrokuje strah, paniku i eventualnu promenu političke klime u tim zemljama, direktno se sada udara i na zvaničnike određenih zemalja. To je negde bilo neko moje naredno pitanje. Naime, koliko po vašem mišljenju teroristi uspevaju da postignu svoje zacrtane ciljeve? Uzima se uvek kao primer teroristički napad Al-Kaide na Španiju 2004. godine. To je napad na vozove u stanici u blizini Madrida. Poginulo je više stotina ljudi, ali interesantno je to da se napad dogodio bukvalno 3 dana pred parlamentarne izbore, na kojima se po svim anketama očekivala ubedljiva pobjeda tadašnjeg premijera Jose Maria Aznara. Sad, taj napad koji se desio 3 dana pred izbore je potpuno promenio političku klimu, doveo do promene vlasti u Španiji, a ono što je i bio cilj terorista je negde i ostvareno, jer je Španija u roku od nekoliko meseci povukla svoje vojne trupe iz Iraka. Možemo li očekivati, dakle, primjenu slične strategije i u ovoj godini, imajući u vidu da Evropu čeka čitav niz važnih, ako ne i sudbonosnih izbora, dakle, u Francuskoj, pa u Nemačkoj i tako dalje? Da bismo procenili uspešnost nečije politike, pa i terorističkih ciljeva i političkih posljedica koje oni izazivaju, moramo znati prvo šta su njihovi ciljevi, da bismo mogli da vidimo da li su oni uspešni ili ne. Što se tiče terorističkih napada koji su se do sada desili, oni su delimično uspešni zato što njihovi ciljevi su bili izazivanje straha, panike, kolebanja stanovništva, stvaranje opšte destabilizacije, ali i nekih ciljeva na ekonomskom i političkom polju. U tom smislu za napad iz 2015. i 2016. godine može se reći da su postigli one ciljeve za koji su bili namenjeni, pre svega što se tiče gubitaka na turističkom planu, pre svega Francuske, Nica, Pariz i tako dalje, zatim slanje političkih poruka, časopisa koji su bili targetirani od strane terorista da se neprijateljski odnose prema islamu, kako prolaze oni, znači izazvali su reakciju i veliki strah. I u smislu francusko-nemačkog plana sprovođenja, odnosno podizanja na više nivo spoljne bezbednosne politike u leto 2016. znači prethodne godine, teroristički napadi su potpuno odagnali politički vrh i Francuske i Nemačke da ozbiljnije krenu u realizaciju i lobiranje, da i ostale zemlje članice Evropske unije se pridruže toj inicijativi i da dođe do nekih zajedničkih rešenja na tom polju. Jednostavno sve su se zemlje onda okrenule brigom ka sopstvenoj bezbednosti, zaštite same i svoju sopstvenu teritoriju od mogućih terorističkih napada. Tako da u tom smislu oni su bili uspešni. Da li će oni biti uspešni ako krenu da sprovode terorističke napade? Očekujete li to prosto tokom 2017. godine? Teško je davati nekakvu prognozu. To je uvijek mač sa dve oštrice. Sa jedne strane, teroristički napad u pokušaju ili izvršen teroristički napad sa tragičnim žrtvama može da dovede do kontraefekta, do dodatne mobilizacije na onu stranu koja im se još oštrije suprotstavlja. Konkretno, antimigrantske politike nekih političkih aktera u zemljama ključne Evropske unije, pre svega u Francuskoj i Holandiji, verovatno će profitirati kratkoročno, ali ako si protivna strana u kampanji okrene i zauzme podjednako čvrst stav prema migrantima ili teroristima, to ne mora da znači da će automatski se glasovi neopredeljenih preliti na stranu onih za koje je to očekivano. Tako da zaista treba sačekati i videti ovaj razvoj događaja, kampanja i pozicioniranja političkih aktera tokom ove godine. Mi sad vidimo pred sobom prvo holandske izbore, zatim francuske predsjedničke izbore i na jesen nemačke parlamentarne izbore, tako da ćemo tu vidjeti kako će se stvari odvijati. Ja nisam ubeđen da će tarast potencijalnih terorističkih napada i njihov pokušaj izvršenja dramatično promeniti tu situaciju, zato što mislim da je stanovništvo već dosta na prostoru zemalja Evropske unije opredeljeno za političke opcije i da ima, ajde kažemo, svoje viđenje cijele situacije, da je neka konkretna nemila situacija to može dramatično da promeni, odnosno da je mali broj onih koji nemaju stav i po pitanju migranata i po pitanju terorističkih organizacija i načina borbe protiv terorizma.
nakon onog stravičnog, ali i medijski spektakularnog terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. godine, gotovo da nismo imali terorističke napade na tlu Severne Amerike ni blizu takvog intenziteta. Pažnja džihadista i njihovih terorističkih akcija je bila usmerena pre svega ka zapadnoj Evropi. Imajući u vidu promjene u američkoj administraciji, dolazak predsjednika Donalda Trumpa, čiji se potezi često posmatraju kao antimuslimanski, zašto postoji ili ne postoji osnov, možemo li očekivati da će možda i Sjedinjene Američke Države biti na meti džihadističkog terora u mesecima i godinama koje slede? Da, ali sa manje izvesnosti nego što je prostor Evrope, prosto iz te činjenice što organizatori terorističkih aktivnosti i konkretnih napada percipiraju Evropsku uniju kao slabijeg aktera, slabijeg koalicionog aktera u toj zapadnoj koaliciji koja deluje na prostoru Bliskog istoka. Tako da sa te strane pre svega će ti napadi biti usmjereni na Tursku i na prostor Evropske unije, a tek sekundarno mogu biti planirani na prostor Sjedinjenih Američkih Država. Mi smo u prethodnih godinu, dve videli nekoliko manjih terorističkih napada pojedinaca, ali očigledno se radi o indoktriniranim pojedincima koji su sami na svoju ruku izvršili napade zbog svog nekog netrpeljivog stava prema američkom načinu života, političkog sistema i tako dalje, koji su posle bili svojatani od strane ovih radikalnih islamističkih organizacija, ali o nekom ozbiljnom planiranom napadu na tom prostoru ne može se nikako govoriti. Spomenuli smo na početku emisije taj isto strašni teroristički napad koji je pre nekoliko godina u Norveškoj sproveo Anders Breivik. Možemo li očekivati nešto slično u perspektivi, dakle neku vrstu odgovora jednog drugog ekstrema u odnosu na ovaj džihadistički terorizam koji gledamo svakodnevno? Ja mislim da su ovi oblici radikalnog suprotstavljanja islamskom terorizmu pre svega okrenuti političkoj borbi u političkoj areni višestranačkog sistema evropskih država, tako da ne mislim da se tu može desiti teroristički napad. Mogući su recimo organizovanje radikalnih grupa koji će se na vaninstitucionalni način organizovati i suprotstavljati migrantima na tom prostoru, ali da će neko vršiti takve napade planski, to mislim da nije izvesno i da tako nešto ne treba očekivati. Naravno, moguće da radikalizovani pojedinci ekstremnih političkih opredeljenja se spremi iz nekog revolta da se usude da izvrše takve aktivnosti, ali to su situacije koje su se uvijek dešavale, koje je moguće da će različite političke opcije, ako do takvih dešavanja dođe, pokušati da koriste u svom ključu radi političkog poentiranja, što naravno nije dobro. Najbolje bi bilo kada bi se sve te aktivnosti i sve te potencijalne pretnje, bilo od radikalnih islamista, bilo od radikalizovanih pripadnika evropskih, hajde kažemo, političkih opredeljenih građana, mogle sprečiti na najbolji mogući način. Gospodin Gajić, približavamo se polako kraju emisije. Želim da vam postavim još jedno pitanje koje je svakako važno za naše gledalce, a to je kakva je uloga Balkana, prostora Balkana u svemu tome? Da li je ovo prostor sa kojih se prevashodno regrutuju nekakvi budući džihadisti ili može biti prostor na kome će se u perspektivi sprovoditi teroristički napadi? Pre svega, Balkan je u ovom trenutku tranzitni prostor za prolazak radikalnih terorista u okviru te mase migranata na prostore zemalja Zapadne Evrope, odnosno Evropske unije, a u drugom pogledu ona je prostor sa koji se regrutuju radikalni islamisti koji odlaze pre svega na ratište na prostore Bliskog istoka, pa posle sa tog ratišta mogu da budu prebačeni na prostore razvijenih zemalja Zapadne Evrope gde oni mogu da učestvuju u takvim aktivnostima, a sam prostor Balkana je nestabilan i u političkom smislu, lako ga je destabilizovati obzirom na protivrečnosti koje njemu postoje. Međutim, za sada islamski teroristi i radikalni islamisti nemaju plan da tu potpale požar, zato što im je prioritet da se okrenu sa svojim aktivnostima protiv onih režima koji ih ugrožavaju na prostoru Bliskog istoka. Zemlje Balkana, Zapadnog Balkana nisu učesnice u većem delu tih koalicija koje deluju u vojnom smislu na prostorima Bliskog istoka i Severne Afrike, da bi bilo neophodno njihovo izbacivanje iz tog stroja, ali u drugostepeno u nekoj široj strategiji eventualnih dogovora regionalnih igrača koji utiču na Balkan, moguće je da će teroristi u nekom trenutku proceniti da je potrebno ili neophodno i na ovom prostoru radikalizovane pripadnike i poklonike tih njihovih organizacija usmjeriti u tom pravcu da izvrše neki napad. Koliko potencijalnu opasnost predstavljaju te radikalizovane ćelije koje imamo u Bosni i Hercegovini? Oni zaista predstavljaju ozbiljnu opasnost i mogu zaista da nanesu veliku štetu obzirom na njihov broj, prisutnost i uticaj ne samo na prostoru Bosne gde su u nekim naseljima oni zapravo napravili sve prave male kolonije kao što oni imao
u Federaciji Bosne i Hercegovine ili na prostoru Kosova ili na prostoru Albanije. Tu zaista postoje ljudi koji su tu regrutovani, koji odlaze na Bliski istok, tu postoje regrutni centri odakle se vrbuju ljudi koji odlaze da se bore za stranu Islamske države i drugih islamskih organizacija poput Nusre, ali da li će oni biti usmereni, to sve pre svega zavisi od centrala. Naravno da će to biti neuporedivo lakše uraditi ako se oni u nekom trenutku vrate sa tih prostora na ove prostore Balkana i tu zateknu svoje sledbenike, samonikle, nove, pripadnike mlađe populacije koji su skloni takvim aktivnostima i takvim idejama. Doktore Gajiću, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naše gledalce. Hvala i vama. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Inostrane. Mi se vidimo naredne nedelje u isto vreme.